hilai malte khatcha ti khian na le akizat na te gen ni le amasa pena fortune chi changa kam chi na kam luck to ki bang mo luck luck to ki bang na kam chi na gen te na gen sin ni chile hang it is such a good fortune to meet you it is such a good fortune to meet you nang to ikimu khak pen kam pha ki salwai nga chi na kam phat na lian pi ya chi na ani na wisdom chi changa jim na chi hi na wisdom cannot be bought jim na chi pen ki lai thai lo wisdom cannot be bought to khit chang athum na effort achi changa han cham na thasan na chi na thasan han cham ma to pen effort a ki jang na again ni chile hang effort is the most important thing in success effort is the most important thing in success achi changa gwalzo na nga na di na han cham na thasan na pen athupi pen ni achi na greed achi changa wai ham na again na wai ham na achi na hi na gen te na gen ni chile hang greed can destroy trust wai ham na in muan na be society mi muan na society achi na tong da mai le